Siasa cia kuthurwa kwa atongeria barutererwa ODM kana Azimio kiri thirikari ya Kenya Kwanza ni untu bukitie muthutirayo ki siasa ndene ya muongo yo Kenya bamwe batongeria bareo mwandiki munene wa kiama kia ODM Senator Sifuna Kiwabo ya kiama batikiritia bunge ba bethira baita kirutere thirikari ya Kenya Kwanza na nyara ila wewengwa aruwa atiwitikaniria na abunge baba wekana watimbaru baba baga kiama kia ODM kwithira bakithamira kirutero thirikari ya Kenya Kwanza enda wana kwithira aibendera ontu bobo ya kirutingwe bobo thirikari onde baba onthe betikirite kuyugetwanya tu kire thirikari ya Kenya Kwanza na kwa kaunti ya Meru uthutira yo kuingata ngavana Meru Kabira Mwangaza no ititira mbere kuwata mwanki ende rwariro ndiro kari kubwithe kantuko arwari ndiro rungamwa ni koti rukirikana itwara ya koti kethera kiritwa ntuko ya Jumatatu kenda kuona kethera rwariro kethera ruita na mbere kana mbibyo ngobi kethera bieta na mbere kuma itwara koti ritwa ntuko ya Jumatatu tukuboro rekire mubango ya siasa tuketha twikara ndina MCA municipality kale Mutethe Kibuko na ura ni abisa kiri obisi ya senator wa kaunti ya Meru Auselio Kaimenyi tukiona mwerekera yo siasa cia Kenya na kaunti ya Meru withirite yuitate kaiteneka turina kithira yuketha yukianende thirikari kanya kuruta ngwe urokobatere kenda kuguna akenya barabaringire kura tariki 8 mweri wa 2022 mweri wa 8 mbere yana tukuthuranite kirite tuchieto utukoborwari Spika wa bunge ya Meru Yubundi kuwa narikiti kwa mukira barua ya kurungika rwariro kuingata ngavana Kawire tene mwaka ntuko ya Jumatatu. Mwikia wa rwariro kuingata ngavana itene Mheshimiwa Zendikei kuwa kwa wene kura muntiro mwanki utuko kendo mumakia ethira kebele rwariro kuingata ngavana Kawira. Rais William Ruto kuliunga kaunti ya Tharaka Nithi na ararurite mirandi ya witi na mbere na kurikia ndiunga ya wentere Chamara. Kire arwe siasa turumurika siasa ciotaro kwa atongeria ba Azimio kire thirikari ya Kenya Kwanza ore na rurwaria rukuingata gavana Kawira ruwatite mwanki kaunti-ine ya Meru. Mwana netu wa mathithio tukubarwari ni Maureen Kiremi. Tukiambiria Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi wite boya bunge bakathikira noti yeture koti ile kuingata rwariro ngavana Kawire tena rore thirite rukirungu kwa ne koti mwaka ntuko ya Jumatatu ya kiumia twitite bo abumanetie ne ikarobia mbunge otirwa ntuko ya rwari na nabo MCA baraba kuwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza bo wite kaitene ka kintu rike kwendeka ni rwari ende itimiswanda ya kuingata gavana Kawire tene. Nyuma ya igorogoro koti ya Meru kurungika mbunge ya Meru gwita na mbere kwariria muswanda jwa kuingata ngavana Kawira Mwangaza gitene muswanda jura atongeretwe ni munini wa mutongero baraba ingizi bora Kenya wikene ta ZDK na muswanda jura jo kwerigeri kwarirwa ntuko ya narua jotumbite gwita na mbere kire mbunge ya Meru aratoge kinyikarone bibi MC baraba kare kune batare na barani agwati mbarubanga bana Mwangaza barabe dhirite bakire gana muswanda jo tibarake Zendikei na kiari ambunge Spika Ayubu Bundi na ugite na mukirite ntumeri ya koti ya kurungika muswanda mwankira ntuko ya Jumatatu ndirega mbari kagitwa kenda koti kaja na mwerekera na Spika Ayubu na ugete mbunge ya Meru etiu na watho ekathingatira ntumeri eu. We shall not violate the sections that are supposed to be compliant by the Assembly of Meru. Nyuma ya idhare ya mbunge kuthira MCA Zendikei negekenu akiuga gatongeria muswanda jwa kuingata ngavana Mwangaza Kairi na Kairi. Kirema ugeja MCs baraba kureganaga na muswanda jwa kuingata ngavana Mwangaza gitene na batu ito kwenda chokeria koti ya Meru ai koti ya Meru nkatho sana nontu bwa
go take time na kuharakisha kuthikiria kesi area na batu we respect and abide by the decision of the court. Tweterete kuigua uria court igagita on Monday, na also itukwenda kinya gucokeria speaker wa county assembly ya Meru ngatho amwe na ofisi ya clerk nontu ba ku uphold the rule of law iria twathandene ya nthiguru yetu ya Kenya by gwitikiria that rwaria rurukarirwa na arua mwanka riria court ikomba ku make that decision. Ni MCs baraba inyereti Antone akwethira kuri na miswanda ya kwingatanga bana Mwangaza Gitine nikaba kunira rwaria rura rugachwa ngwataniro gatigati kao tunengere rwaria kana dialogue kanya nikenda gumba kwithira kwina rwaria ro kureta antu bonthe amwe ndene ya Meru tironde twithira tukethira watu tukithithagia impeachment ndene ya county assembly ya Meru. Nonto this is the fourth time we are trying to impeach the governor, na especially raundi iji batu bara turaregete kuunga mkono rwaria ru nonto ibwiji twaungite jwa mbere mkono na jwa iri na jwa ethatu turaregete nonto turona gutina substance kana gutina gitumi kya kwithira batu rionthe tukethaira turikiri impeachments antu atwithira gatukugeria kuonora tukaritira Meru ngugi turi advocate kwaraniria nonto tutiomba guturia Meru county ndwene ndwa itirio ikomba kuma maendeleo kira kina gitumi itukare nthiguru twaranirie nikenda tumba gwita na mbere. The process in dialogue tithatu twambiritie a month ago president nalambiritie dialogue ararombiti gwita Njuri Ncheke ombi gwita religious leaders ombi gwita members of this county assembly na ombi gwita executive kenda tumbi kuthwa twina kikao na kikao kiu kirathithirwe kira nkuromba report ire Njuri Ncheke ni nkuromba kurubeto ba Njuri Ncheke na religious leaders balete report ira kimumiru kuone kimbi arerirwe nimbi etikanirwe kenda mantu jaje etikanirwe uro kedwere kana ajo no kedwere gathirira tukwenda Meru mudiene bariuga wagi bwangwataniro kugatuma Meru yage mirandia witi na mbere wakagita karagatigere kirwathani bwao batwi ya MCAs twina ngugi ya kuritira wananchi. We are directly accountable kira wananchi. Same to the governor kinyao na ngugi ya kuritira wananchi kwou tutena nindie gwithirwa tukithirwa gitare on the circles chiandwa riria kwina ngwataniro na unity maendeleo ijonoraga tutikwenda kwithairwa twi antu bakuthekairwa kurua Meru bakweri batiumboka ranthi baiganirwa bamenyora betite mbere uria wagite imumiru otu nonto the moment leaders bakurwa mwananchi wakaenda no kuinyirwa kuma mbunge ya Meru gicigo mbunge kya North nke report ranteto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare MCA Wakolo twanora niwe munini wa mutongeri wa baraba ingi mbungeni ya Meru na no wikitie rwaria rukwingatanga bana Kawira itine nende ethirite akiuga ati kwawe mucini kuramutiro mwanki utuku mathaene ya thaa kenda kuringana na mucibi yo video ya CCTV yura yure njarene cia Weru TV mwanki uyu uronekana kumutwa mathaa ya thaa kenda na ndagika 48 cia rukiri na Razend K akiariwite kaba kathama indi Kawira no kakana na atirekia rwaria ru ankwenda kwira Meru nje kwani rava Meru utuku ni antu barenda kwithia nja yakwa na thakende ne cio tukwau ibarejire bakore motonya ndene nja ibaragerere mwanki rwegone ni migambo ya munini wa mutongeri wa baraba ingi kirembunge ya Meru Zibora Kinyauji Keneta ZDK akeria nyuma yawe kuringa riboti kirigitwo kya borisi kya Nkubu nikiria kwa kwawe ni kuratharikirwo tukuba gukira narua gintu thakenda na ndaika 48 cia rukiri na tukira ithiria mbica cia kamera ya CCTV irona neja kuri na mturi na Kabira Kayero agituraga gintu ndene anja ya ZDK areome ya ruthingo na nyuma ya ndaika intare mwanki joka gwatwa naome deu joka gerwa ndene na kuringa na mbica eje mwanki jojo ragwetwe na ruterwa nyuma rwanja ya ZDK akwina nkanata cha ng'ombe negitarĩtĩra imbica eje nĩ kuonania mukuru mwe na to chagĩtegaga nara mwanki jogwanka
gũthakanĩra mũkũrũ ũrĩa ũkwĩrĩkana nĩ mũkaria wa Njaĩnje na nĩrĩo tũkuona bangi bakĩjana rwĩro kũria Mwankijo baria bakwĩrĩkana nĩ ariti ngũgĩ barokirwe kuma torone nĩ mũkaria na nĩ barombire kũria Mwankijo yũtĩratema ntame ĩkĩrĩkanwo mathara jaja jathithĩkĩte kagitene karĩa mũswanda jwa kwĩngatanga bana kawĩra Mwangaza gĩtĩne jũkwĩrĩgĩri kwarĩirwa narua na Zendikei nĩwe mũtongeria wa juu ũrĩa ugĩte akarĩte Njaĩnje kwa mĩaka 20 na atona mtu wa Komoro takinya na kĩaratiba ra kĩũntũ gĩkĩ inkarĩte Njaĩ kũrũkia mĩaka 20 ende ntona mtu kinya wĩjĩte kũmborota na kara Zendikei nkũrũki na ugĩte ũtongeria bũrĩa ja kaunti ya Meru nĩ ũtongeria bũthũku bũrĩa kuga nĩ bũkũgeria kũmũmakia atige mũswanda jwa kwĩngata ngabana Mwangaza gĩtĩne kenda kwitha Kyoto. Zendikei akiwa kinya bakaithia kwawe ngabana Mwangaza no mwankaka mwengo obisine amwe na gwĩta kwa Marara Nairobi, amwe na gwĩta kotini, amwe na kugeria kwĩthia Njekwa ndenda kuga kinya baĩthia Njekwa ngathamĩra mũtaene ende mtu no nkenga. There is no amount of intimidation igatũma ũni tiga gũtetera kana Kameru. Kingi Zendikei ariwa ukeja kwĩthira kathĩrĩtie ngabana Mwangaza nĩ gwĩtithia na mbere mũswanda jwa kũmwingo bisi arĩũria ngabana ũjũ acumirie uge maite jararĩkĩrite jauma aumare auge mantu jau jonthe muthitangĩte najo tejama auge kethira atĩ kũrĩa mtu erũmande auge kethira atĩrithĩtie mantu jau jonthe mbugĩte kethira wĩnyangie bwa mbeca bũtĩo na mantu jau jonthe jatĩo ende ndenda kuga ũtĩ muntu ũkeja kũintimidate ũtĩ muntu kinya ũmwe kana ũrĩkũ ũkeja kũmakia ntekendere muthiene Zendikei arĩũria rwang'iro karia kumokaria bokung'ana akiuga mũtũrĩre joe jũrĩ ũgwatine na akiuga ntuku ya Jumatatũ akethira agĩtithia mũswanda na mbere ona koti eja netagaria na akiuga watema kwa kinya nĩ mtũrĩkũ na Jumatatũ no tũkenderea na business ya county assembly ya Meru na ntemakua even an inch kankaromba ke rwang'irwa ukaria rwa Meru County na atongeria ba Meru County bakikishe oni Zendikei ndina security kung'ana nonto maisha jakwa ja under threat na jare atarine ukaigwa nto bakinya kwĩja gũchwanja maisha jare atarine na ndenda kuga siasa hiyo na siasa cia ujinga isiasa cia wa isiasa cia nto batekwerewa na isiasa cia illiterate ũtĩ muntu omba kwĩja gũkũgerera mwanki waku nĩ ũntũ bwa siasa omei siasa ĩringairwa kĩenine a siasa baringanaira siasa kĩenine na bakera na mantu ja siasa kĩenine nani ndenda kuga kwĩchi gwĩtwa nchamba ende ũtĩ nchamba irio onikere onito chui kuma nkũbũ gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Rwaria rũkwĩthira ngavana wa Meru Kawĩra Mwangaza kethira kebelwetine nĩwĩthĩte na mbere kuwata mwanki mitandaoni na kinya kĩrĩ tũnyũ twa Meru nyuma ya koti kwĩthira nende ikĩrũngĩka kwĩngũ kwa wentu kwa rwari na rwari rũkwĩthira rũkikua mwaka kiume twĩtĩte ara koti ikethira kĩruta itua rĩayo nawe Raila Amolo Odinga nonekete arĩ nchamba ya ukuma thirikari ne bonkeke ya nakaitene kane ndea watimbarubawe baranene neba ukumete thirikari ne yawe na ara Kenya baba inge bakuwa Raila Odinga nethirite nende aitia Kenya mpione bara bamwiririte kwithira haichokaniria thiguru ya Kenya. Phineas Imana aina ronoro kiriaro siasa. Sisi tunataka kuleta legacy. Acherwe na wetu Raila Amolo Odinga ende omweta baba kanatinga yonde akethira agitika Raila Amolo Odinga. Raila amona kwithira tai kwa murioka na muthutirayo kara gitekyo Raisa otinkanja nethirite ikakua nkanye na njirayo kara kweburu na Raisa barabonde bararo tungeria ndiguru ya Kenya kuma Moi kuya Kibaki ukinyela Uhuru na nende Ruto
kinya nyuma ya kwithira arari mundu munene wa gisiasa na Daniel Toroitich arap Moi. Raila na buthirie kithuri kiake no tigira ne bakwatanira nwe arani nkero kitikio minister thirikari-ini yiki mwaka-ini wa 2001. Raila athaniwe giti kia minister wa mainya thirikari-ini ya Moi kirugaruku burabweire nyuma ya kiama kia National Development Party NDP kwatanira na kia KANU. Na tumire kinya Adwo Witi ethira kine nkairwa giti kia minister arakinya we umite kia mene kia NDP. Wauo burachiara thirikari yetagwa Cooperation Government. Endi ore kithurano kinene kia mwaka yongiriele na yele kia thengera tinga kana baba kana Raila ethira kithungutha nkila na kabuti na kwendekethia Kibaki utwika rais na areta mugambo ya Kibaki tosha. Rais mteule wa Jamhuri wa Kenya Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ya kampeni cha mwaka yongiriele na yele Raila na athaniwe giti kia minister endi uchorobokie na Kibaki butakare muno nontu mwakene yongiriele na ithano ni okura cha katiba chethirite ikiringawa na kona ni mpathu inene atikakie na Kibaki kukioneka uchindani bunene bwakirione chungwa kana chungwa na ndizi. Nyuma ya uchindo ku Kibaki arabunja thirikari yake na bobware tampathu nene ateatikakie na Raila ondobura bwetira na mbere kuoneka mwanka kithurano ne kingiriele na mwanja. In accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices with the immediate effect. Kithurano kirio kinya kereta ando enkatha nthigurune no tiga nkurukia ntungirie mapatete oturobo na bangi nkurukia ngiri 250 bethira bakitha makua njachio. Kofi Annan ratonyera na kureta amwe atungiria ba ontoburani ndi bwethirite bukireta amwe Raila Uhuru na kinya Kibaki. We all believe that only genuine dialogue and reconciliation can build the trust required for all Kenyans to come together and live in lasting peace, stability and prosperity. Komania nabu Raila Roma kampione na njira ya kunenkirwete kia Prime Minister eu yatuweka thirikari ya nusu mkate twite kithurano ne kia mwaka yongiriele 13 kithurano kirio kinya Raila na Uhuru barethira bachemana kia ndebene kenda bonde kurira giti kio rais. Uhuru na munini wokie William Ruto kaitene kau barachinda na riri onekanende Raila aitia wa mpione woinano akua watu indimoni yokarome ya thirikari. Nyuma ya ukarampione kwa kagita Raila na atalana kia madhabu yake. Panga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Ariuchindo akithurano ne kia mwaka yongiriele 17 ni Uhuru oringi baina Ruto kie mieri mikai nyuma ya kithurano kiu kwi mweri wa 3 mwaka-ini yongiriele 18 Raila na murango ya nyuma atumochore na Uhuru na kumira werone bakithania na tura erutere Uhuru kwa miaka. Uchorebu watigira Raila na kwewete iyo kinyamunini wa Uhuru atona gareonde burabwari ni amweno kama toa ninde che kithirikari mno che kijeshi weta garone ya rais kagita kwa kagita na mantu yange nkabo yarake na ira. Wale ambao wanasema ya kwamba handshake si ya ukweli, tunawaambia wagoje waone yale ambayo yatatendeka katika taifa letu la Kenya siku zijazo na miaka ambayo twaenda mbele. Baile bao baredira bakira taro ariaro Building Bridges Initiative kana BBI ariaro edrite nende rugita na mbere na kunyelwa bukatha na kinya kwendikeria magaruku kathumba. Tutaenda Rift Valley
tutaenda Central, tutaenda Eastern mpaka Pwani, tutamaliza na Nairobi. Utabarika buru Uhuru wethira akiandikitha kia Raila Odinga utuika rais wa nthiguru ya Kenya kira kithurano kia mwaka wa 2022. Vaili baroneka kinya bakiringa kampeni bari amwe bakinyela kia Raila nwa kubatara utongeria nthiguru ya Kenya. Tutafanya njia gani tuhakikishe wamejengewa manyumba? Tutafanya kitu gani tuhakikishe vijana wetu wamepata kazi? Tukubaliana kwamba turudisha Kenya pale ambayo ilikuwa 1961. To be in the government. The Meru people are not interested in being in the opposition, and we know the government is going to be Baba's government. Ende winano bona kia mabo barona akanyoni kaina rere nyuma ya guchindwa kia kithurano kia mwaka 2022. Ruto William Samoei, number of valid votes 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. Nanto betera Raila aithira ika kwampio ya kisiasa na kinya kuoneka aitindikirwa gitene kia AU. Tumpongeze kwa makofi anapotekeleza katiba ya jamhuri. Barabainge batethirite bakimenya ni ati Raila na yandite na karamu na karatasi akiringa madhabu yake ya kisiasa. Nyuma ya maandamano ya Ntuko Kathumba ya Nthuki Mithi ala to Raila ringi ende kaiteneka ati yete ari wewe ngwa ende ni antu bakie bandene. Kuri tariki 24 mweri wa mwanja mwakene 2024 ene ntukonende bainge batikorolonio kukarikanwa nio Raila ethirite nindi akioneka utonya thirikari ya Ruto ringi endo kulukira chore bakienwe John Bandi yora nwe mukarigite wa kiama kia ODM kira Raila nwe mutongiri wakyo Ali Hassan Joho Wycliffe Oparanya na Kinyopio Wandayi bedira bakine nkairo vyo minister kithirikari ya Kenya Kwanza. Kukarikanwa siasa ba ni bari mustari ni mbere kumeneria bukatha utungeria bo William Samoei Ruto ende nyuma ya bokwithira nindi bakichiwa taira itebi okulukira mitandao ya kinende boneka kwalula Remburu o maumene one Raila wewe ngwari thirikari ya Kenya Kwanza. Raila agatura kuririkanwa ta musiasa urethirite nindi akioneka uchetha karatachi yake che gisiasa no tira nindi thirikari chethirite irio otiyo akwithira agika kwampio muno. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto cheweru Wewe Phineas yau ya mantu igi Kenya Kwanza kwithira nindi antu bazimye bo kuma thirikari-ine na mantu ya kuingatwa kwa gavana Kawire itine rwari rwitite na mbere ka itene kari itare ya thatu ndirakubango kuthira kingatwa itine no rwari tukethia tuna rukiri mubango yuaro siasa nyumba ya nteto ciorothe mukatone kanya kuno kweta kuraya nchokerete na nteto ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma magana jana na cha mirongo ire mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye
Orie Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murejo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nandi na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofaiti ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nango eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo chwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus inanga itazo zozo ronekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wanyomba zozo nane netosa Afya Plus angi nenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatia suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Bueno, tuwetana mbere kurumira nteto ciorothe hemwe. Rais wa Kenya William Ruto rwarina kinyite kaunti ya Tharaka Nithi na araruritie mirandi mwanya ya witi na mbere. Ruto ambire rutero Tharaka na araruririe kwara mwako Rwiro Kibunga na nyumene ethira Kirurunduma Center muno obisi ya County Commissioner wa Tharaka Nithi. Rais Ruto nethira akirikiria ndunge wentere chamara. Polo Kabithi na riboti. Ikirendio ngacherizwa nthiguru Dr. William Ruto kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthi arahaga citira njiri wa dini ya Marimanti kuruguria muradi wa Kimike Irrigation Water Project. Ya leo nimeenda kufungua mambo ya damu. Tunataka kuongeza maji ili maji ifike hapa Marimanti. Sawa sawa? So pale tulikuwa na 2000 cubic liters. Sasa tumeongeza ingine 2000. Na awamu ya 3 tutaongeza ingine 2000. Ndio maji ipatikane ya kutosha muweze kupata maji hapa nyumbani. Orandi wongi kuruguria cukuru ya KMTC ya Marimanti. In the next 2-3 months, we will also undertake a program to put up hostels for students who will be coming
this facility. I want the Member of Parliament here to work with our Department of Housing so that we can include this college in among the institutions that we are going to provide for hostels. I had a discussion with you, Mheshimiwa, last week. We agreed that you will discuss with my peers, and we are going to make sure that Tharaka Nithi is part, and Tharaka specifically is going to be part of the beneficiaries ya mambo ya hostels katika sehemu hii. So ikirindi ongani wa inombete kuruguria Huduma Center ngutho ihireo ya Marimanti ya Kathwana na Mara Huduma Center. Wananchi wa hapa kama county headquarters ambayo itasaidia kwa huduma ya serikali, kushughulikia mambo ya usalama, kushughulikia huduma zile zingine zote za serikali. Na mimi nataka nishukuru viongozi wetu wote. Pia tumekuja kufungua Huduma Center. Nyinyi mnajua watu wa hapa Kathwana mlikuwa mnaenda mpaka Chuka kutafuta ID. Ni kweli? Mlikuwa mnaenda mpaka Chuka kutafuta birth certificate. Mpaka Chuka utafuta NHIF, utafuta mambo ya NCA, utafuta county services, business family. Lakini sasa hiyo huduma zote mlikuwa mkielekea kule Chuka, sasa mtapata hapa Kathwana kwa hii Huduma Center. Morandi wonge ukenetia karia baigwa kwa kwathokea Marimanti ya Kathwana na ya Chiakariga hamwe na kuthirikiria barabara ya Marimanti Chiakariga. Sasa kuanzia in the next 2 weeks ndio Dr. atakuwa hapa tujenge. Ile mahali iko pale ni mahali kidogo, nilijaribu kumwambia mtu fulani asonge, anasema hawezi kusonga. Mwingine nimwambia asonge, amekwama. So wacha tu nijenge soko mahali iko hapo. Alafu pesa ikibaki nitawajengea soko ingine 2. Najenga hapa, nijenge Chagariga, niende nijenge soko ingine, na Gatunga niende nijenge soko ingine. Kirigisho mbunge Kechuke gamba ngombe rais ya kiruguria obisi boimbi wa county commissioner wa Tharaka Nithi amwana kwenjera iga sibitari ya Natasha Memorial. Mimi nataka niwahakikishie huyu mjumbe wenu Mheshimiwa Patrick Munene amenisukuma sana, akaniambia ya kwamba hii hospitali ni hospitali yenu na mnataka tuhakikisha kwamba tusonge mbele pamoja. Indi ongaira kinyitigite cukuru ya Tharaka Tekiniko na gwirane bwa mbasi ya cukuru ino amwana kuruguria murande wa kirumi kia Mujari Irrigation Water Project Interech ya Mara agahato kiaraniria na akari intere ino cia Tharaka iguru ria ndionga ino menda kithira mara turerigite rais agaturuthira mamwe kwigwa guciro kurukia marugoje makite MTC mantu mara binde na tura no togetera amwirigiro wetu turaiye ato connect kuma Marimanti kuthungira Mero na kuma Mero kuthungira Marimanti bale Ankondi na bale no kuthungira Mukuyuni kwa mantu abuto tia wakigweta to wakigweta Chakariga gaki na untu buti atukeneria nkeruki ito gukenera no ntu bwandu inwekira inwe ugagekira mwanka marawa ugugutethia antu na kuruga Huduma Center ndi akuru baba kuritaya batithe na kuthi mutindo akairikana Chuka na ibande ana beto batinya mara kuthia Meru na Chuka ukenera mono ndionga ya president aga gutharaka no ntu akumba kwa address mantu mamwe maratio ta youth na thomi batharaka tura expectite mbere mono itukwenda kumuchokeria nkatho no ntu bagupa Tharaka Technical basi na hostels. Nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bito wa Paul Gwakabithe. Minista wa Kariabo Ndene na wathani bo matora Profesa Kithure Kindiki warinonekete okamata bendera na kuma ndiungene ya Rais William Ruto nara Ruto ethirite kira Kindiki bunene kuma neno ritingwe bwawe akiwa kinde kiatumi aramuchokire kire aro ya maminista ringi kaite una kausia sisano nchamba ati kama mbunge wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na mbunge wa Maraka Reke Mbiuki nicionekete kumata bunene ndiungene Ndionga mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto irerete twendenia kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we mundira kinya andamanite na atongoria kathumba ari ogo munini wa mutongoru wa mugongo amwe na atongoria barabangi bararuguria mirandi mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata matibabu mashinani na mwana kuruguria mirandi ichi ya chacha kaunti ya Tharaka Nithi ramatana kuoneka ikimba wa irugamo na nkinya bantu onthe araba kurugamaga kwaria
Mimi nataka niwaeleze vile vile tumekubaliana na gavana wenu. Tumeweka project ya universal health coverage. Hiyo project Ndagitari Ruto wekinyitie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na kuoneka akithetera yumbi bara baringire yes kana gwitiganiria na muchwanda wa finance bill ura wonekanaga ukinyiria Kenya. Huyu mjumbe wenu Kareke Mbiuki alipiga kura ya yes kwa sababu alikuwa anataka pesa ya Keria Magotuni. Mimi nauliza nyinyi, mnataka apige yes ama apige no? Apige yes namna hiyo ndio mupate barabara. Kiarino Ruto arauga arienda mubunge wa gicigo mbunge kia Mara Kareke Mbiuki kumugwatia guchwa mbeca akenda gutigira mirandi irekomete ndeni ya gicigo mbunge kia Mara kujurua na gutigire gwakwa. Mnataka huyu mungwana mjumbe wenu aungane na mimi tutafute pesa ya hiyo mahali? Tutafute pesa apitishe kwa bunge hiyo pesa. Na huyu kijana rafiki yangu Pato anaendelea vizuri? Anaendelea vizuri? Mtamshikilia? Mtamshikilia? Hii ni kijana ako na maono. Kwa ile vijana tuko na hawa kingi mutongoria uyu wa mugongo aroneka kuretora rari minister wa Karia Bwandeni Kithurwa kindi kimuchie akimukathaga na nkinya kumwikira nkuma inene. Mtu akifanya kazi mzuri si aendelee jameni? Profesa Kindiki aendelee asiendelee? Tharaka Nithi oye! Mheshimiwa Rais, mimi niko na mambo mawili. Ya kwanza ni kukushukuru kwa sababu umerudi hapa kwetu Tharaka Nithi ili utitimizie miradi mbalimbali ya maendeleo. Asante sana. Gitaga kwaria kwa mujumbe wa mwekuru Susan Ngogwa Mwindu Karakinya indi gikundi kira gikuria gumbere kira mugira amwe na mutongoru wa mugongo kumukatha na kumwikira bonene. Shukuru Mr. President sababu Mr. President wakati ulikuwa hapa nilikuwa pasivo registry hapa Mara na ishaletwa iko mpaka na officers hata Huduma Center nilikuwa na imekuja. Sasa tunaomba utufuatilie land registry ziambatane na kotini ikuje mpaka hapa. Nashukuru sana. Kiatho ni gikingavana Muthomi Njuki araririkania mutongoru wa mugongo iguru ria ndagacha ya Muro wa Nithiere ta kugwetetwe i mutongoria no ri kumuchemanio ni uyu. Hao wananchi wamenipatia blood pressure ndio naona saa hii njoto inatoka. Your Excellency na kuomba tafadhali. Ile barabara yetu inaitwa Keria mpaka Makutano tumalizie Your Excellency. Mheshimiwa Rais huwa haweki ahadi ambaye hatafanya. Aliahidi hiyo barabara ya Nithi na mimi niko na hakika ikifika 2027 tutaona kitu imeanza kusonga ikiendelea. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Madaktari bonthe na aritingwe barwangiro kima kaunti ya Meru ni bethirite bakirite mukana te bakethira bakiambiria mugomo yo tariki 1 kiume twitite mwaka yu bubu manitie na kuria nende witikanire kuona thirikari ya kaunti kubaingire mendekithio bara bethirite bakiwa ne baremeto kwithira bakiarania na thirikari hamwe na bu baruwa sibitari che mwingi Meru itina ndawa kumania na kuongeleka kwera andu ekemserere kinyite milioni 80 kaiteneka. We shall always be united, for the union makes us strong. Arutingwe bogi makaunti ya Meru bawite bakambiria mugomo yo tariki 1 kiume twitite no ntumendekithio yataingo ni thirikari ya kaunti ya Meru. Batu na rweja tujite gwita strike notice kana gintu gito mukana ni untu bo kwithirwa thirikari ya Meru County tugwetera batu yomba kwithirwa ni go promote doctors, nurses and clinical officers. Batu tuandikanire strike notice kana tuandikanira agreement ndene mwezi wa October 2023 iji yafuta gwetera nkuruki miaka 5 kenda twithwa batu tukona promotion indi mwankana rweji county ya Meru kuma tukuandikanira gutigi ntu kinya kimwe ndene agreement iji na rweji twenio yombeti kwithirwa ni gutimiza kinya gintu kinya kimwe promotions ura
ariti betu bangwe, nurses, doctors, clinical officers and the rest of workers ba Meru County Bairuthi robati kupromotwa. Up to now agreement ni kinyete muthia. The last bunch ba muthia kabisa babati kupromoto mweri wa mwanja mwanka tha yote upromotetwe. Mabisa bankuluki bowete thirikari ya kaunti ya Meru ibatere otenga mbeca bilioni icele kithirani kwenda thina chogima ithira kaunti neu. Dene mbeca cha 14 billion bedruba ku allocate mbeca nkurukia bilioni jere dene mashibitari jetu batu ituje mwanka twareta memorandum county assembly ituje twareta memorandum na petition dene executive county government of Meru na mwanka na rueje gutina gintu batu tukwirwa tulirwa mbeca chikwaloketwa mbeca igwitwa tukerwa mbeca igwikirwa na rueje cha daktari tukerwa mbeca igwitwa na mbeca icho batu tutwira guchwa for the last 10 years kuina shortage na mono kwithirwa gutina aritibango bashibitari ikyo kuona kuina congestion ndene mashibitari jetu ariwa bationa kinya mathaga ya kurita ngwe ntubura bwikira uturo bo watine bunene batu tuliuga most of the doctors today they have been reduced into supervising death kana kwithirwa ngugia daktari nande ndene shibitari ati gintu kiria omba kurungamira nande nonga kwithirwa muntu agikoyonto atina vifaa bya gwita ngugi kwa utoliuga vifaa bibi na ndawa cha shibitari ichithirwe thirikari yetu bakiaribo wete sibitari cia Meru itina ndawa nontu bwera andu nene ndia thirikari ya kaunti wetunike msaada milioni 78 kiage utukurikaria ikwethirwa thirikari ya kaunti itwairia uria kwairia mwananchi bakorirwa batu twite kirasi twathoma batu tuthomete agreement itwandikanire nabo na itukumenya kila kitu kinya budget tukurigara muno twirigaru mbio Meru County ina ndeni ekemsa ya milioni 80 ende budget iria kuthithwa ni executive na inya assembly iterekirwa mbele cia kuria ndeni iria kwatuika aeje ni bandawa baetirwo rieto kagure ugikinya sibitari kagure tuto tiomba gweto kagure kairi kethwa butikira mbeca ke budget cia kuria ndeni ya ndawa iria rikemsa kenda Meru bona ndawa tutikara sibitari tia tutukiri tweterete Ameru bagwata thina bona thina tweja kuga pandae turethithio ntu siasa hiriwete na mbere ntere mwanya muongo yo Kenya ndi cionekete ko matandi ungene ya Rais William Ruto kaunti ya Tharaka Nithi na munini wa Rigathi Gachagua cokiretie rais nkatho nontu bo hukumia kia mabazi mio thirikari newe kulukira kanju ya maminista miaria Gachagua ni watimbaru ni Profesa Kithure Kindiki Kirindi unga yake ya mbere aga kaunti ya Tharaka Nithi kuma akuthurwa Rais William Ruto ariandamanite na munini wake Rigathi Gachagua amwe na waziri Profesa Kithure Kindiki araba mukiritwe na atongoria bonthe barabathure ba kaunti no batongeretwe igavana Muthomi Njuki akiaria kiathoni ki rais na theterete itagaria ria abunge ba ichigo biri bithatu bya kaunti no ria kuringira kura finance bill akiuga ati nio yari njira gake ya kuchwambia cha kurugamira mirandi ya udhina mbere ya kaunti no. Nilikuwa nimeweka pesa 120 billion kwa mambo ya barabara. Hii ya Chuka Kareni, hiyo ya Keria Makutuni, na hawa viongozi wenu ndio walipiga kura ya yes kwa sababu walikuwa wanataka hiyo barabara ikamilike. Mpango ya serikali inapangwa kwa budget. Pesa ya serikali inapangwa kwa budget. Hawa viongozi wakipitisha budget bunge ndio tunapata pesa ya kutengeneza barabara, ya kutengeneza stima, ya kuunganisha mambo yale mengine. Kwa hivyo mimi nashukuru hawa viongozi wenu wamesimama kidete kama viongozi, sio kama wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa wanatafuta vitu popular, lakini viongozi wanatafuta vitu ya maana ya kusaidia wananchi wa taifa lao wale wamewachagua. Ruto na theterete itagaria yake ria gwikira thirikari-ini yake mawaziri bakuma murengo wa Azimio unto brabo wetu mbaru iwaziri Kindiki amwe na gavana Njuki. Nimesema tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote ndio tutembee safari moja. Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wangapi wanakubaliana na mimi tuunganishe Wakenya wote? Na katika hiyo serikali mimi nimeunda jana mpya. Huyu Profesa Kindiki ataendelea kuwa waziri wa usalama wa taifa letu la Kenya.
ni kukushukuru vile vile kwa sababu umeleta serikali ya umoja wa kitaifa, na sasa nchi yetu, mimi nikiwa waziri wako wa usalama wa taifa, kwa sababu ya ile umoja umeleta, sasa tuna nafasi nzuri ya kupata maendeleo na nchi yetu itaendelea kusonga mbele. Antu betu bokenete wa support mukoroyo bokaendelea kumusapoti nani mbendera ukaragu kenda turutha bonge kenda ukara bonge Njaragoro baba usupport William Ruto Njaragoro. Nataka kushukuru kwa sababu ya ile serikali umeunda juzi ya National Unity. Wale watu walikuwa wanapiga kelele wakiwa nje kwamba uweki pesa ya kutosha katika finance bill. Mimi naona umeleta wale watu karibu. Kwa hivyo sasa tungependa wahusike kutuonyesha ile mipango walikuwa wanasema ifanye wakiwa nje itafanywaje ikiwa ndani. Sisi tunafurahi sana. Kwa hivyo kina John Mbadi wakuje pale kama CS atuambie pesa ya kujenga barabara itatoka wapi. Asante sana na Mungu ambariki. Ruto agikathaga uruti wira bwa waziri Kindiki kiri miaka jiri ira aigitwe ari waziri wa ukaria bwa ndeni. Mtu akifanya kazi sina anaongezewa. Huyu Profesa Kindiki amesukumana na magaidi mpaka magaidi wametoroka. Amepigana ako area hapa. Amepigana na wale bandits walikuwa wanasumbua watu kule North Rift, mpaka bandits wametoroka, tumefungua mashule. Huyu muungwana anatosha matoshi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Hebu nione wala anasema Profesa Kindiki aendelee. Munini wa rais Rigathi Gachagua nachokerete nkatho akariba kaunti no nuntu bwa kuthi mbere kugwatira thirikari no ya Kenya Kwanza. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita Tharaka Nithi ndio kaunti ilikuwa namba 1 kupigia wewe kura katika Mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo, you are in the right place at the right time, serving the right people for the right reason. Kiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Thoko cia ndethia Kenya ina ngondo na itaruro rwarene ya biashara kumana na maandamano ya wagage yala ya kujiri ntereu kaiteno kau na bware miundene ya thwana ni bethrite bakirethe kuingatana ndethi ire chukumite miundene yo na kubwethia wenyangia bonene. Kirigi sangasa kirana kiwetara kionekene keruturwa tigania West ntukwenarwa arethi barabara ya ndwari nesha wankana kaunti Meru na Isiolo ibashu mereri na kuinga thoko ngondo ne mwakenja are abakere bathondokirire marojo kiredisio gontoko nontu bokurekeria maitha kuja kubaithokira kuyandeithia ciao na gutiga babora to antu betu ibete maskini tugara muigo thomethia ana kinyabia kora bikaura mbibia kora ana betu so ana betu ibatete kinyama shukuru no tote na bia ngombe chetu iturgeiti ochunwa twatua maskini tobote iborai boke akwenda kinya list kwena list yantu barabora yantu kithomba na ngombe yeta na ikese twethe to report ita kwa ita lakini tukona yakote atua thirikari igugia somba thirikari na tukwenda tweka compensated ngombe ici na Samburu tweka compensated no twena maombi ito reportete na antu betu bakoro kinya baba tweka compensated na bakiendelea gukiria kajoka onkoroki bashokete bore kiure kimwe kira kionekene gike bata muno baroria atere ai mwamboro kojo jakobera ngombe na nyume na kethro eshokia iria kwenda onika kwenda koria Ruto kaba tuteba Kenya onto muntu mwamba watawa ng'ambe akabungwa ng'ambe jietete maana 5 ikara wichibo kana akoro na bakare akuthaikwa na baraumire ng'ambe inge ina ka ng'ambe ite ka muntu atebu ikuthia to mankona nya ng'ambe yu wamba bwandeithia menkene kaunti Meru nya kaunti Isiolo ibwethireto bwetabarekia are thirikari Kenya Kwanza ithiretwo ikemenerwa nontu bokwethirwo ikiriria nteto jeruterwa North Rift ndiroterwa kaunti Meru no ari bendete kwethirwa benyamara na kirinde kuringwa nthiguru atu andikeri NPR na NPR eu tutekwa na proper management no tukinya ng'ambe ikaiyo nara
NPR baba atikuoneka na bandiki kenda ba supplement Kenya Police ithira baina inye kwana ya kupambana na magaindi ya kuiya ng'ambe na bonge na buo itukwenda kinya mbivinye security na ara Rwanda rura nikenda kwithira kwina urithia bubwaya tutikethia tukilalamika ntuku nyuma ya rengi kwena ku na ntagaro ejenge ebu na bwarithi bucoketo borombone arimi bamiunde ejendo anda bwithira bwikira mwathani na butige mitugo mithuku ya kuingiria ndeithia cienu nyundene yao kuria thina totua masikini renge na mbura niraurite boya na itu arimite miunde ukona ncoi nchabi chonthe kaire ina miunde atiwa eiru are kuria waru are tukwingana na arethi ba tutira ng'ambe nkorokia ngiri yele ina atwaikia ichiala maibo kona tuko imwe ikuonekana nyake mindia imwe ichechibo no tuthai ng'ombe ito ethirao ichechifu wetu wathona ura atukaritie nora kwiro no metho thirikari antu etha kiripoti ke thirikari ao tethia mbokaria antu bara akaritie ng'ombe itikari irio bio no embere no ng'ombe cia cio kulukira ingichiria ingochogera munene wetu nkatho tuwita MCA wetu wathona no tu na erete kupambana na ng'ombe yu lakini no tu na bibo yoka ba mumeneria bagwa tumenye tugarithia miunda kenda kwana kane lakini bra kuwa ne ate ana no tunati tumuete reporter Antoshero TV kumaja kingine na kile kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera Oboya Boniface ndo tokinye mutheyo Antoshero the moto watene uteroro ngoro studio kire mubango yo arwa siasa